Anda berada di segmen Sport Kompas Pagi, saya Gita Markestri. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Timnas Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di Sydney Football Stadium, skuad Garuda hancur lebur dengan kekalahan 1-5. Hasil negatif ini membuat Indonesia sementara turun ke posisi 4 klasemen sementara. Timnas Indonesia harus merasakan pil pahit ketika bertandang ke Australia guna melakoni laga lanjutan kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia hampir saja meraih gol lebih dulu di menit ke-8 setelah wasit menghukum Australia usai kedapatan melanggar Rafael Struijk di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti Kevin Dix gagal setelah membentur tiang gawang. Menit ke-18 giliran Australia mendapatkan hadiah penalti berkat pelanggaran yang dilakukan Nathan Chuaon. Martin Boyle yang menjadi algojo tanpa kesalahan menaklukkan Martin Pas. Gol ini menjadi titik balik bagi Socceroos yang berbalik unggul 2 menit kemudian lewat gol Nishan Velupillai. Memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Indonesia. Australia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 setelah Jackson Irvine turut mencatatkan namanya di papan skor. Tak puas dengan 3 gol di babak pertama, pasukan Toni Popovic menggila di babak kedua. Gol kembali tercipta di menit 61 lewat tandukan Lewis Miller dari sepak pojok. Tertinggal 4 gol tak membuat Indonesia patah arang. Skuad Garuda memperkecil ketinggalan di laga ini lewat gol oleh Romeni setelah lepas dari penjagaan bek Australia dan menaklukkan Matt Ryan. Jackson Irvine akhirnya menutup pesta gol Australia ke gawang Indonesia melalui gol di menit 90. Tim yang dinahkodai Patrick Kluivert pulang dengan tangan hampa setelah dibantai 1-5. Selanjutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret mendatang. Kepala pelatih Indonesia Patrick Kluivert mengatakan hasil menghadapi timnas Australia akan berbeda jika tendangan penalti Kevin Dix masuk ke gawang lawan. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Mantan pelatih timnas Sinteyong menyebut minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨을 못 치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못 하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데. Jepang sudah memastikan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah menggilas Bahrain 2-0.